Ikaze kuri mwese mu bivugo hanze y'u Rwanda. Mu rukere rwo kuri uyu wa mbere imirwano yongeye kubura hagati y'Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23 mu nkengero za Sake no mu bindi bice bitandukanye. Urubuga Kivu Morning Post rubinyujije kuri X rwavuze ko imirwano yubuye muri iki gitondo yahuje ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo zanganye n'inyeshyamba za M23 aho ngo urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu nkengero z'umujyi wa Sake. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko amakuru ava mu nzego z'umutekano yemeza ko ari M23 yagabye igitero, gusa igisirikare cya Kongo kikaba cyabashije kuyihagarika ndetse no gusubiza inyuma aba barwanyi. Kundi ruhande ariko usibye imirwano mishya yahuje igisirikare cya FARDC n'inyeshyamba za M23 mu nkengero z'umujyi wa Sake, hari indi mirwano yabaye kuri uyu wa mbere ibera mu mudugudu wa Bihambwe, aha ni hafi y'ibirometero by'amabuye y'agaciro bya Rubaya, asigaye hakunze kwibasirwa n'ibitero bya hato na hato. Bassirou Diomaye Faye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Senegal yakomeje kwandikira abagenzi bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri iki cyumweru. N'umukandida w'imyaka 44 y'amavuko wasezeranyije abaturage be kurandura ruswa, kugarura ituze mu gihugu no kurwanya ubushomeri mu rubyiruko. Uyu Diomaye akabahagarariye ishyaka rya PASTEF, une patriote africaine du Sénégal pour le travail éthique et la fraternité. Uyu kandi akaba hatanye umwanya w'umukuru w'igihugu n'abandi bakandida barimo Amadou Ba wahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Uyu mukandida yatoranyijwe n'umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Senegal, Ousmane Sonko. Uyu we rero yamutoranyije bitewe nuko we atari yemerewe guhatana muri aya matora kuko ari gukurikiranwa n'ubutabera bw'iki gihugu. Bombi bakaba hari abarwanashyaka ba PASTEF. Ibyo ntaramakuru Reuters byatangaje ko abakandida batanu barimo Anta Babakar Ngom uri mu bahabwaga amahirwe cyane nabo bamaze kwemera ko Diomaye yamaze gutsinda aya matora, banamwifuriza ishya n'ihirwe mu kazi k'umukuru w'igihugu kamutegereje. Mu gihe umusaruro uri kuva mu matora watangarizwa kuri televiziyo y'igihugu RTS, abaturage benshi bashyigikiye Diomaye bahise bigaba mu mihanda mu murwa mukuru wa Dakar batangira kubyina intsinzi. Kugeza kuri uyu wa mbere hari hamaze kubarurwa amajwi angana 71% y'abatoye bose muri aya matora, bakaba rero abenshi ari abatoye uyu Bassirou Diomaye Faye kuko afitemo amajwi angana 57%, mu gihe Anta Babakar Ngom bahatanye we amaze kugeza amajwi 31%. Iki gihugu rero gituwe n'abaturage 18,000,000, abagera kuri 7,700,300 nibo gusa bari ku rutonde rw'itora. Biteganyijwe ko komisiyo ishinzwe amatora iraza gutangaza umusaruro w'agateganyo wavuye muri aya matora kuri uyu wa kabiri. Abagabo bane bivugwa ko haribo bagabye igitero cy'iterabwoba mu murwa mukuru w'Uburusiya i Moscow kigahitana abasaga 137 bagejejwe mu rukiko rwisumbuye rw'akarere ka Basmani aha ni Moscow, aho bashinjwa gukora igikorwa cy'iterabwoba. Aba bagabo bagejejwe mu rukiko banegekaye cyane batwawe mu maboko n'abapolisi bifutse mu maso. Batatu muri bo rero bakaba bigenzaga ariko basa n'abahondaguye cyane. Undi we yarari mu kagare k'indembe anambaye umwambaro kwa muganga asa n'uwataye ubwenge. Hari amashusho yagiye agaragara rero hagaragara bahatwa ibibazo n'inzego z'iperereza zikoresheje kubatoteza cyane ndetse no kubakubita. Urukiko rwavuze ko babiri muri bo bemera icyaha, rukaba rwategetse ko bose uko ari bane bafungwa by'agateganyo kugeza tariki 22 Gicurasi 2024. Aba bagabo batawe muri yombi nyuma y'amasaha 18 bagabye iki gitero, bafatirwa mu gace ka Bryansk gaherereye mu birometero 400 uvuye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Moscow. Umutwe w'iterabwoba wa Islamic State uherutse kwigamba ko ari wagabye iki gitero, uvuga ko cyahitanye abantu 137, abandi barenga 100 bagakomereka. Banasohoye amashusho yerekana abo bagabo bari ku mashufa rw'amasasu mu baturage basaga 6,000 bari bitabiriye iki gitaramo mu nyubako ya Crocus City Hall. Inzego z'Uburusiya rero zivuga ko bishoboka cyane ko abo bagabo bafashijwe n'ubutegetsi bwa Ukraine ngo kuko bwari bwabaharuriye inzira bari kunyuramo bakambuka umupaka bagahungira mu matwari ya Ukraine.